WeruTV. Mutegeri wa WeruTV, karibu sana kere mobango joa Nkindano ya Ubunge ntuko na roa tuliongete enteresi ya Igembe Central na Igembe Central ina wadi 5 na constituency kana gichigo kyo Ubunge nike yaro na itareni yo kana kithurano kendi kyo kithura keke bele kwithura bena mubunge na mubunge wakaita ka etawa kubai kiringo na ina wadi 5 irani athiro rojine ina kiria ngondu Igembe East njia na Kangeta na ina nkuruki ya aringi kura ngiri 56 kuringana na ithurano bia mwaka jwa ngiri 2013. Karibu sana kile mobango jwa Nkindano ya Ubunge na kaiteneka tuli na Daktari James Nithi. Karibu sana daktari. Pleasure. Na tuli na bwana Dan Kili. Karibu sana Dan. Pleasure. Na mutikiri wa WeruTV kaiteneka tuli na mawatho kaiteneka ni ati omuntu akethra ina ndaika izirijiricha kwa marito yawe na kithomo kyawe na arakinyite na nyuma yao tukethra omuntu akethra kiu ndaika inyenya nikendoba kwithra akiwa manifesto yawe alafu kuma tukethra tu kuma kiri kwarire gichigo kyo bunge kia Igembe Central onko watu ageni wonibeta wa Martin wa gichungio ndola ngakurikania ati no warene batu kirukira SMS line yetu ira ni 40321 kana kiri Twitter @WeruTV Martin Gichunge 1 niyo Twitter ando yakwa na hashtag yetu tuko na rua ni Nkindano #Nkindano ya Ubunge. Karibu sana mutegeri wa WeruTV, tuambirie na daktari, karibuni sana. Ni boya muno. Ategeri betu ba WeruTV ni mugeni Meru kuma Keria Mwanka kula mawe. Unibeta wa James Mithika nchiari mukuru witawa Ntongai na nchiari mtura witawa Mporoko ndene ya Akirangondu Ward Igembe Central kiri Meru County yetu. Baba kona mbikire shukuru na ibwaga sana ndathomere mwanka ndathithia data mwanka form 6 ndathithia diploma in medicine and surgery nyuma ya kuthithia diploma in medicine and surgery ndaritanga ngui ndachoka ringi university ndathithia a bachelor's degree in public health. So I'm a holder of a diploma in medicine and surgery and a bachelor's degree in public health. Inditite ngui ndambirire ngui kwa Meru Hospital ndaritangui Tigana Hospital kumaunda ndauma ngui nesia kwandikwa ndaitanda thirikari license ya kuambiria ngwe kwa yonda ya hospitali na aralare na ndendelea na hospitali ati au ndaritango ingi nyingi muno urimi kuendia mburi kuendia kila kitu tegwende uninthirita so unoitwa James de musiasa inkarite siasa negita kuma ndambire ndi activist wa DP in the year 1992. Actually de chukuru twapambana na siasa kidogo ndianda ambire kuthiria shukuru nda kumaindi siasa ne kabisa ndathurwa ndi secretary wa kama kieta na Kenya. That was in the year NK ira yekwa NRC in the year 2000 kenda twita kithrono kia 2002 na ndari ande in party politics kana siasa ine cha vyama nitenene vyama mwanka. Lastly ndathiri ndi chairman wa URP ndene Meru County na ndi omo members wa National Executive Committee URP na Nairobi. Ndaki ameka URP kia watani na TNA twabithe Jubilee kwa tukawakoromia siasa batombo itaende itinebe vyama ndaukumania na kiama na kwa Jubilee ndakinya mwanga National Governing Council. Na ndaromera siasa cia mushunyo na kiama Jubilee marwayo kumanyungo towa njiremwe atulengete tatia na rindi rurono rokoro kwa siasa sana nonto witu wono no kui na summary 2 minutes. Thank you. That is James. Bwana Dan. Thank you bwana Martin. Anko na bugana nafasi okedi antoba Meru County na especially antoba Igembe Central
Madieto mbeta wakili Daniel Kalido. Kuindi msiaro ansiari tuwaita Kadelo Village. Lakini ngakolera antoka mwerene. Ndathoma briefly chukuru itawa Thamari Primary School mwaka class 3. Ndathama ndeta Machungulu. Ndathiria Machungulu class 8. Ndeta Borere Boys. Ndathiria O level. Ndona C+. Nda break kidogo. Ndathiria 1988, 1992. 93 nda break, 94 ndeta Kenya Professional of Sundays. Ndabuja management na sales. Nda break kidogo. Ndeta Tanzania University of Dar es Salaam. Ndabuja political science and leadership. Primarily uinde mwana biashara. Ndi mwendea wetundu na nditanya ngoicha clearing and funding. Nditanya biashara cha spare. Kupi wale uinde mwana biashara. Ntaandikwa wisha kwa ntora biashara ni. Ndambile siasa mwaka 2010. Ndambile kulomba tiki Ubunge Igembe Central na kiama kia Alliance Party of Kenya. Ndashindwa election yu. Mwaka yu kulomba lingi na kiama kia PNU. Ndi my constituency party leader na ndi official wa county wa PNU. Kwa huo ni story kwa maisha yako au mwankadha yandi siasa ni kilomba tiki Ubunge Igembe Central. Asante. So bwana Dan, ni bibi ongo bangite Igembe Central, ni bibi ongo bangite kwetho bikibwithika kiri wathani kwaku. Kiri constituency Igembe Central kiri kanate niyo kana ni wokethro imo bungo bele ukyakuyo gakiruka. So ni bibi ongo bangite kwetho kya lola ka gichigeno kira kyo bunge na ni witi na berebo ku bangite kwetho kireta. Thank you bwana Martin. Sababu yako kulomba tiki Ubunge Igembe Central. Ndinda romba kwanza kwa bunge itali kuitwa Igembe ndaromba Igembe yonde. Fortunately raitwa Central na South. Na batu twambile kulomba eti ndambile kulomba eti ndina timu nene muno. Twambile kwanza twalita biashara chetu cha Miraa. Twengwa Kongo. Sumari kulwa kiani ne kiandege. Tuulia msaanda kwa tuika mantu yakinyete thirikari government to government. Ne wete ko negotiate. Tuulia msaanda kida bunge yaura. Yukura to amwende tuchoke watu support mo wetu alombeti kenda toka tuna dina chuko ni mantu yetu tutatuna mtu tuwakilisha. Lakini okakulwelia dina shetu tunashia Igembe Central. Hiyo tumambenda kulombeti muno pambele nikintu kiitwa security. Usalama. Security kuma usalama maisha yantu na intobio na kinya security bya korea. Watu nawe tutule mikulithia na tuina kuntu kwangirizi ngiria itengire kulithwa. Nontu bwamba. Na mutongori yetu tunwe thai na aremini kupatina na thirikari tuandikirwa antu beta wa Kenya Police Reserve. Bo tuwate kulinda into byetu na atu gwita ubikabira. Iri cia kwetu yontu iri ontu cikiutine kuinama antu abashuna yebikibiki muthenya. Kinando bana ara kuteko mamika nyumba. Insecurity ni very poor. Na tutiko na responsibility ya kumenya na utongore botu nabo. Kintu kebele binkwenda kwa kisha ndina binkuleta Igembe nikintu kwitwa food security. Batu tulemerete muno kwa antu botegemea kwa bya kore msanda. Antu bakwitwa rutu na rumwe rutu abotho naru na ndina mpango ya ukalisavu akirwerwa na kienda ndira on the lower side yetho kiumba kulimika. Upper side ndina mpango ya partner na county government kwa hakikisha mbwa hushinjisha kwana kienda rutho rukone kana abakulima na bakunywa. Kintu giki nchukumite muno ni infrastructure. Batu area 12 lower side ni very fertile. Na ruru inaura kwana lower side. Lakini barabara utulebya kuria. Na don't forget tuina era kero dai Isiolo International Airport. Tumba utulebya kuria tukita kwendia home. Kutuelekea na baba tuelekea watu northern side. Borona na Shumari na Dhamburu batirima bategemea kura bya kuria. Kwa we have a ready market for farm produce. Na hatu tuina arable land na enough water ya kulima bya kuria. Lakini thina eri ni kwa matabia kuria wiki thokone. Yune kethwa ngwire kwa mbere ira nene nkubanga kulita. Wakikisha barabara twenyo kuma lower side ikati across all the ones ututuli Isiolo. Kintu bidatu kinkwenda shughulikia muno kintu kwitwa kithomo. Standard chetu cititendesha education na kwa ATM mutongori uri kuo na aremi
ni kuhusisha anto bonde stakeholders bonde abareto on board tweri otethaniria kuma arimu kuma aciari kuma kanisa iwa atelete chukuru imwe kenda tumba kumenya imbithine kithomo yetu kuleta motivation speakers bakwenika nyana betu na kuria mburia onka partner na thirikari na kinyeni NGOs na parastatals kenda tumba kuona technical institute wetu nto tio turi. Thank you. Ana betu baba watandi ba condemned into by to failures whereas kwina careers imo wetu si lacking itikuonekana nto rondazi wetu ni rea kuona plamba ni thina kinyanto bari ngutiri whereas kwina na bawite bakaona di lakini wetu afile kwa tuko tena bawikwa bakurio njanja bobo ni technique ni sia national government kana ni county government ni county government lakini kuna technical institute isi upatina. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Daktari. Thank you so much. Antoba Igembe Central ndio ruatere inde bwere manifesto ya James. Yeah. One manifesto kwa ni maya thatu. Three things simple. Number 1, education. Okay? Education ni atia. Tikambete kurura manto mayaru ki education. Nonto baraba akirira simbere ndene Igembe Central kana Meru etu ni akurba kiramunya. Na idhali yo yenya kongelirasi na ratanya. Ndiwa woni nga promote education na kuewa ngwe, right? How do I do that? I've proved. Antoba akirangondu particularly no ntukwera wa charity begins at home. No mwanka tuwe to ayete education investment yetu mwanka dai education imbi. Mwaka yo around 1993-94 itwa karire nthi turi atongere bakira ngondu to watukoka adi secondary school antukwitwa machungulu chukuru enda thoma ndio mwa the first I think 35 twaritire mbia cietu na bangi na kirasi kira kiira na bambere ndaritire byokorea nkunia 20 mungau na mpempe ana betu batonya na ndari irana bathoma. So therefore indekire foundation with that ya na cia ku ora bikurana twena biokora biarembia ciakwa lakini kwa kurura kirasi na kuandika rimu twapatinite we were about that 5 that pioneer list irio so riangu ari githomo tambite kwanya ingwende tatia ndarita chukuru ya Karama Day Secondary School mwaka 2008 Mheshimiwa Mithiaro ari mbunge wa Igembe North that time na kulukire policy au utichukura karure njeru cia secondary schools kao kairirio ndakarire nthi na mwarimu wetu Kamenchwa Imoyo na bangi betu abakaburu atongeire bakarama towa we have to build a secondary school ana betu bathomaire Karama ndani kana chika kwa 10,000 na ndani kana 5 bags of maize and 1 bag of beans na ndari rana bambiri of class kia form 1 therefore ndari ndawe education na Igembe Central ingumenya mkua that effort na meendere torura toro ndaeta mwanka torura ankolo so ndaeta education woni ndeta kongela skuru ya ndambiririe ndene Igembe Central kura konge ntakinya nonto ndaciarirwa kira ngondu na ndatwire Igembe North indangwenda kwara miami uritingwe so therefore ngoka chukuru ana bakuthoma what's the point ya kuthomithia mwana kutwika taa eta antu fulani no mwangui so pile kwa education yati ana betu bathome Igembe Central ndienda bompe audit mjume miaka 5 ni bana mpukumetie ndene kwa warimu ndene ya uritingwe bandawa ndene njeshi ndene borisi oya orakira ngondi ici kana kantara ngunda kaurire kwa borisi kana kamuthare ndakakumia kwa prisons kana kamuntu eto luko katholo moyo ndakagumekia MTC ate ana hukumana kana te hukumana access to resources and persons who can help you. You know, mantu amwe nikinya ku expose yanto ba opportunity. Weru ari ukara kuminya kuri na kanya parastato fulani kana taasisi fulani ya thirikari uti apply to. Lakini ukamenya kari na ukathonyewe no chore ko awakanyo kara kunekanira. So I'm saying ndathia kuthomithia antu ba Igembe Central ndi naume na ndi na barabara cia kuminyina ana banka endia. Contrary kiribura kukarire ndi arana bakuthiria baitatia batiro ba university batiro batena ngui so business yako number 1 mbendele kuthithia kithomo rantiro kithithia turathithie kabukoro turakuthithia mateandoi ana bankuthomithia turakuthithia kura kungi lakini na bwana baba athire nto bakuthoma batikaurire ku mbiutheri ndenda kwa on 10 jume miaka 5 ni ana brambu beto ukumia ngwine cia thirikari
Pillar number 2 ya manifesto yakwa iratwitawa economic empowerment kana ukoria antu kimikarire ngukurio itembecha ngukurio umenyumbea ikari onekare onto mzuri ngukurio umeke bikibaisikiri wite bikibiki umeke bikibiki wite mbi wite kire probox umeke probox wite ke lorry. How do I do that? Number 1, nka ikira inya intobira bituma antu betu bakura kimwe kiri kimera kya Miraa. I dare say this, and I hope ujumbe atwethira tu Igembe Central nkimuria kuria kino to part of the problem where ingilite antu betu ba Miraa no tongeria bora twina buo ndie tu niretiro zaidi miretu ni na mirebei thayo te muntu ina mbecha antu betu bate okanyumbora baroka antu betu bate kurenya probox ora baraura antu betu bate kinya tu batu enkanyora barekaira no tu Miraa netira atia ni na mire turo etatia tu wacha thoko. What we lacked in Miraa in markets. The market in Europe, market my brother na with Tanzania, market Tanzania reta thina kwa tuika outlet nya Somalia nena problem. Miraa yetu ya fulandika market kidogo kaka in Nairobi, kaka in Mombasa, kwa kwena ira yetawa a glut in the market. Antu bachi ambi becha. So therefore, ngia kuomba weta nkasukuma mbecha ira tukuritu ayu 1 billion ikareka kureka kwero nita le Miraa nirite ita la Miraa ichi the bongi nichi uri a market in Tanzania here. Okay? And I can tell you this, Antobetu, ibo kurika na sometime 2 years ago, mukuru mukade president unetere kuria actually market area ya Kenya Uganda. Etaria no shore na mtu wetu atia Museveni, the president of Uganda. Nkomba kwa mutongeri roke ta sukume thirikari rekethore ku after 2017 elections. Te tumire mbecha cia Miraa kuria market outside nyiri ingi nketha ndi kurura mumero yo munene muno yo kuria antu betu mbi kiogima bo. Number 2, winte thangi kia antu betu chako thandi na issue ndi mutongerio na ngenda kubathetera genda bakura. Yes, wena taikia mu ndina nti antu betu thina nti bachangithia skuru yora turacangirite miori kana yora turacangite kathathene mbesira tucangira skuru nka make sure CDF na kegwa ningatumira bwega kenda antu betu batekarite muko yo kintu beta kuchukua schools. Thai Igembe Central katu uchanga to yaka schools last Saturday. Tuachanga ira Kathathene Day Secondary School. Mweri wa 5 tuachanga ira Miori Day Secondary School. Mbejira aciari bochanga icu ikiria kiondone kiawe akaura bikibiki akaura kasuti kana iga tunyumba ya tiles. Number 3 no to no bingaiga. Konda wo woni tetangikia antu betu na rambis na tetangikia antu betu kiri uritino buriko bwa mantu ya public nikanga tumira mbechiririo kenda bombo kurai. Number 3 pile kwa nge ya manifesto kwa security na security mbi basically antu tutakana pa na security nyingi security ran kae kira mukaso saidi ni ekuiria twarithia ng'ombe cietu ciywa ni ekuiria kimera kietu kitikarithwe ya urabio kora birarithirwe akongolone Jumatano ere rathirire na kwacia muntu kutheta ni ekuiria state organs chia yora chia ntuketa nguthuki lori andiki GK ya Kenya ya kamata ng'ombe 17 cia antu betu ya waya endia thamburu winde thande mubunge okarinto bienu utachunwe ngetho ndi mubunge wakuwa burerethia mwanka othiolo mwanka eto nambi na samburu turi amwe ndi muntu katheta akiuga okay ya kwithirwa ng'ombe iriwa Pokot ni antu babaringo kuketha kwena operation ya kuira ng'ombe nibo kubwiru kara Igembe Central kenda interview bitatia bikarua nga change ya muthwaniria atiri ai ng'ombe cienu ciyo antu betu ba Igembe Central kibwira ai ni akuru banjuru bakachoa na DC bete bakathiate ng'ombe cienu kutika rowi under my watch ng'ombe rita kuiyawa ngametriti bure wamba ya wamba ba bikibiki kana wamba bwa nguko kana wamba bwa mbia. That means iborisi kathiata ng'ombe ewate musamburu wiyete ka muturukana twekendene tuthire mantu once and for all. Tesa kazi otora kuthiulungana nambi na security yanto. Thank you bwana daktari. So Dan, utukuthwania au bwana daktari akuwati baeta kuira ng'ombe mwankana do you think utobukethra bukista kana bukethra bukiongela udwata atika communities izire na twisi kuma karaya antobani batwire na nikutwire na ndo atika communities icho ijire do you think utobukethra bukiongela maybe ndo atika communities icho ijire to me kiuni kulingana na madhani yako
kitu bwete kuiria kwanza ndio tutikaiwe Yeah. na watu bwete kuiria tutikaiwe ni wikabira sawa sawa na wikabira na bunduki ukabira interview yetu tubwete ukabira nyana matumu kethia bunduki cicio ukabira nyece no tukabira cicio kethia cicio ukabira sawa sawa thirikari ni yanite bunduki community ni ya bunduki cio kaba wito Kenya Police Reserve community ira we ene ng'ombe aciari bare ne ng'ombe bakarita ndaga cio ya turino kuratha bakayo bunduki thirikari ya kabiri interview first thing kintu kabiri kwa tuka ng'ombe kuiyo na tukuona mukinyi yukumite ki kwa thaburu yukumite we have all the right kuthia ta ng'ombe tu tu involve community rengi na leadership ya community rengi na baka kumya watu tu ni uwezo wa kabiri interview tu nyabatia kuja bietu kubi nkwenda kwa kintu kamaoni onkua nankali totongoria bo kabiri interview tu bitikaiwe no njanja bo kabiri interview tu bitikaiwe ndi nabuo na watu tu watu ekioro ko tu akabiri interview tu nyake kioro na rithi betu ba kumenya onkua rinku agikioro. Okay. Yeah. So daktari ni bwe kubwithirwa bwe bobotho ni kwithirwa we create ngwataniro atarika community cio ijirikana ni ukarinta. Let me tell you this, my friend. Ankwire na Meru twari weru uteki ntukita wa ngwataniro nongi okay buko exista nontu kwira watiri right yeku ithire araye kwa yambairia sawa sawa wono withiro atiri ombo gutho witikite ntiburi kunywa rui ya rui tukunywa atiu lakini ria wakinya au wewe na right kunywa rui nani wakinyila yekwa kunywa rui uburi kuromera riku ai so uimbitikitie thiguru ithithe wa nontu kwina mawatho yara yatumatu ithuria wotho akombenda no tumbenda tukarutira babara ene mwe ya itosina na my brother teu lakini wotho ni itosina gatutusina na no makatutira babara ene etere je left ni bete je right te lazima tuendane kenda rutari right kana ka left however kwa bwa tuendane but societies ithitherwa mawatho nontu humanity kana umuntu butere kantu bendana okwa mukuru moyo Abraham Lincoln awira atirine chunku no man is good enough to live with another without rules and regulation ni ute muntu bwinkoro sana uromba kuria nongi patikanirite mawatho nai na ubakara so tukiuga twina miwanka yakwa kwishire ne kuwa kinyoka thitu geta mwaka ni twitekanirite yore wayukela natakukara so therefore ni atiri utokuwa peace in the country itibiri kuthwereo utokuwa peaceful coexistence ya Ameru na Thamburu na Turkana itibiri kuthwereo lakini sheria ni ili sia kutuma peace kwa sustained and that's what I'm saying where we get it wrong na wamba kwa ng'ombe and I want to say this na imbuete kirifora mwinyingi wamba kwa ng'ombe tutibutirita tutibwaya uritoba wamba ng'ombe yiyawe mu Meru tugero akuru na DC ibaire mbi ng'ombe mbatike mauku yatwa sheria that is not the statute ruwa okiakwa ya kintu kiti ya kuri na sheria fulani ila itawa sheria wetate ya kuia so therefore ndi watiri under my watch nkauwa sheria iri iko cianthi ng'ombe cia iwa niti apply under my watch katiba Kenya yuwa thirikani biri ukaria interview yakwa na maisha yakwa under my watch interview Igembe Central biakarwa ni thirikari na mbinu yonthe ora katiba Kenya yuetate ibikarwe so kire thoko ya Miraa bwana Dan no rimu biashara Miraa kana no ta ngwe Miraa and then kirita biashara Miraa ya ingwa and then kwa ya commission kwa ya committee ira tari ni president first of all no wetikanire na committee ya president ya task force first and foremost bwana Martin tanda ari mwana biashara Miraa ndi mwana biashara Miraa nyarwari okay lakini ndeta mbunge nongela urita biashara Miraa nonto that is no biashara ya kwera mimi no baki mboni ya maisha yakwa Miraa no ndi thomethete no winning kwa kaidira school from form 1 to university na Miraa kwa biashara nkalita throughout kwa yele unda ile biashara Miraa ingi Tanzania Kenya Cambodia kuginya thino ndi menda cegwa though ni ingi tumenda chekishinda sawa yes tuguna watho no ntona kuna watho lakini nate kuna watho but tikuru na te pati kuandike thura ni ba bwa bweto mbure kuria kuna watho na rate na
na ante guna watho ndina no twintembe na unya State House. Okay. Task force ntiwete kandiria nyo no ntuba mbere batu wana biashara ba Miraa na ari military involved from the word go twagwite kwa involved kilo miform umeformulate na weka sheria cia yo wita utumika na kwa mwanya kuona tukinyilo ke task force okay task force ni weta kinyamo ko kamera ko mbitu ko ni urusha sio Miraa industry ni weta kinyamo Antonia mukoka na mukoka te Miraa mukoka na Miraa ko task force antu weta kandiria nyo na ngweba kuri tantu wete kandidia cio no tibo ndo nyaba kethia uni no tina mbonete murimi aifa indika ki task force iu urabwete ku aifa indika. Okay. Winda berere mbeci twabone uru itobwide sako Miraa nyambene Miraa farmer sako mbeci lesi twegirwe sindi ku nyedo ni 800 million or 700 million ali mibeto ba ni current itwesti kuna so beleze ba ule shares ki sako era mantu ya yarambe cia ucangira na idire mukono kwa kuruka wetu akalomba ngiri 20 wa mushoge shukuru watoto la twaku ukaidiambia kuo ukire na interest kidogo nuko Meru ikiguza mtonde ikiguza mkulima and everybody lakini nombre took my advice wote wabuna tankua bambira kudio lonkashe sui moteline sui bakura cia thoko na ibasa otinya mirere ya waku ita ko ni bunda bile apparently tutichanga mbecha ringino ntu thirikari rapo support iriwate kutithira kuina kurea fees but daktari committee ya task force what do you think of it? Number one umaburi ibwarue ara mtu athithite ngwembega uimbendete kwa mtu rinya ukristo ubinge muno ara ukarita ngwembe au 21 rutite ngwembe lakini ukarita ngwembe tikwira rutite mbe ithwanira kututhithiria task force yari thwanire ya muno no tukatwaririre mire ingwa London mwaka 2013 mweri wena antu betu bakarua nthi mairi ithatu ni abunge betu I wish mubunge tware ano nginya secretary wa mbecha iu batu changithia mbecha bauga very good my brother bauga bao itakwambira Miraa London beta London ba pora mali yetu twakirira mire ingwa batenyo tura ukwa karire ko karau ikwayiro kesa na nthetu uma buri kwayire kwa na nthetu itena momentum mwe mbecha kana uritingwe kwa kibiashara twaina bu so therefore mutongeria wa President Kenyatta na arerie kuolia njirenge yo tumbote Miraa ine ko kimiro ke wira atiri mwene mucia tunthura mbangere Miraa mukeki au wakathi the task force echonkone nimbithine Miraa na ta Miraa yenda na ta arimba Miraa bondo tethwa ithwane riu kire woni ndi mutongeria irirea mbangere mere barabete kwira munene atiri no tukuvitha task force ri wata mutanochia mwithe chairman watanga muntu ndo chetu yabunge baba ikuo atwai lakini babu waliona uono wale activist ni wale activist na nyetha wathetere my brother can tell you twathetere tweta in the media twa Miraa task force itikwenda kunenkerwa itikwenda utuma onyanya literally task force yetumire utuma onyanya na atongeria betu baba imbunge maybe babu maybe bwakirire ontukura na bude atongore kinya babu maybe bwakirire ontukura kenda boyo campaign ndio bwana Martin yangu ile my brother we agree on this task force yatumira kubwethia mbi onyanya therefore baraba atonyere no ntikware already na kasfa ya kuiambia ichangi batetero tethia mu biashara Miraa murimi Miraa kwathirika betere kweria kuinga wamba bura butaitatia butature niyo problem iromi au another thing bwana kubeta it was a laundering beta beria ku laundra wamba bura bathithirwe muchango yo thirwe Miraa na mauvu ya antu bagwe beta tethia mbi Miraa ni muntu ona muntu aroya muntu ambrother lo mwikira ku ongia goya munyanyoke ukari fulani amwikira ku bekira antubo batetire kuritira muri migwe bwana my brother kubuwa I want to agree with that task force yenda ndani uwa twa ewa aremi betu bakarendi bathure mwakilishi wambi wa aremi transporters betu bakarendi bathure mwakilishi wambi wa transporters kinya baraba tu ya itondo ne antu no gwiwa they own the process twe activist na wana siasa na biashara to ten access ke president on advice on matters pertaining to task force
ko access yo tokana na isi tumwira task force gutu una uto tinio kwambere boyele tutewita task force genda yuria thoko sawa anto begembe central ndabere last time bibi witaga genda turia thoko ni muntu uci na thoko ile na muntu uri that industry ukumenya wombo shwa thoko for example wenko me thoko ya Kongo biye gwitaga mwanka thai sawa ni uru tuko ugethimo akaningira kabila amwira ngutuma mbunge ya Igembe Central na ito kuona kueleza thine wake na nataka kwenda utethwa. We have a very big market in Lubumbashi. Sawa. Ngeta winga kana ndina kabila ntumi ni uhuru. Ntonde yundi na direct access ki president ura. Na kamone lyanto bakongo batumera kintoki. Na kiki nya Kongo. Na baba kile yaba te ashwa. Sawa. Na anto baba ina right to biba kwenda. Na kamone lia benefit cha Miraa against kula kokini. Na mandrax nkiofili mukoni binzi Miraa ni bwito ta Kongo ni mbwite kwa level. Okay. What we need is somebody who has the know-how. We don't need to spend billions of shillings. Let me ask you one thing. Okenda kureform sector makuyu. Ueta kuira murithio ng'ombe umwe kira kamitini ya kutethia sector makuyu. What do you mean by that? Chairman of task force task force in a structure here. But the good thing I want to say, I used to be a director in water services to the government. Task force yana component here. Yana component ya baraba ichibwa Miraa na technical officers. Mbandre keke mbelezi antu wetu kenda bele okwa kari. Kwa mbere ministry ni to secondary a renowned researcher. Muntu wewe ngo ministry research. Just let me come we don't need research kimira we yangu oku karim because I think I wish I came with that document ure kari ure structure to according to the gazette notice ni eburi ko na muntu research ni eburi ko na muntu taalamu wa chemicals barata chemical analyst ni eburi ko ina legal officer bobo bana beto technical officers lakini ni eburi ko na component no ya mubiashara Miraa kenda uwe mereta atia ura enda jwa Lubumbashi ura enda jwa Tanzania ura enda jwa Somalia na thina ira beta atia bona ni abri kuthaina component ya transport o Miraa ura kamata akauga tu injele so mimi Somalia na ngari cio uturi ya thina twitite nio ushuru wote itacho barabarene na thina beta atia ni abri kuthaina component muthakoro tu ya no kwelewa ura tu ya wango nimbi ni stakeholder akauga no ba metu ya rukiri kwa tuka no to yari abri kuthaina around unto 8 4 paketwa ni technical officers prato pakare to kuma ministry baba ngina bo alimba Miraa bakauwa muri Miraa tuchina na limite Miraa zaidi na isi ndawi we karaka hivi itekairo ka fertilizer kairo kana bibiri ya ningania weka hiyo hapo abiashara onto bana bakaruanthi bakora na give us one of your businessmen etenweke kametira benda kumenya uburita biashara etatia twamwikira ko uri no kinya muthaka transporter so structure ya task force ni wethukire au antubate in fact nyeto kanda tokuria baba chieta bamwe members ba task force otori kinya kila ote wiche choro imbi abachitaga na abathuri bathuri bembe beneficiaries of the chronism chronism by yumbe bamwe by the wa muria bunda nimbi na soroba nimbi nitagarire ko bamwe alikiria atongori butetere ko tini ko block ko murume ndio ndio fighter system endere to shangro mbiga rero London na bibi ku no ntu we wari kiameneke Jubilee so tekirwa nabo Naro seriously by the way I fought that battle so to etanyane yamba kotini na of course how to fight a system bwana na okay so you think kutendekana kwithwa kwina research koma bwana Martin mantu wa Miraa industry egwito tiro antu wa Miraa tugwito tiro industry to meando na tuturo meando along Nkindano mwanka thai anto bembe iba kumya utukwenda kubanga mantu wa Miraa industry sawa bwe ko ando babune fele no ntoko ichi aingiro yes thoko ichi aingiro no ntoko itwaire muntu tuthetera let me tell you one thing thoko ingiro Holland no ntu wa littering itaingiro no ntu ba drug ingiro no ntu ba littering in that Miraa mario kura corona ni biote ya olba ko there was nobody who could stand and organize kudwa kwina onda ya dispatch ya Meru airport obi dokoro bwete ko donore totewa obu atuma Miraa ore obu okay because we lack the leadership a concern in equibwa na pain yote ya limivayo ko bo ndore ranto wino ntonde Miraa na ndi mwana biashara Miraa na nya thini tango cia Miraa
na ndi na antu more than ngubani almost 1,000. Okay. Nabali ya So, ne kwa Miraa. Uko report? Yeah, task force. Ntenda kinyomeona. Uko na report? Ni ithirwe. Ndoto meet what we know yani kerwe president na ya public document tumetetie tumirombete twerete kinya ku Google kwa thirikari yaka bururoi oya report ya eroroi ite wetatia kada na relevance ki uni tumedia court so the criticize oni the criticize totona and I will say this and beto Igembe ninkienda umeona kenda mbakuwa okuwa na ndibura wetatia lakini nkawo ntomo very very critical kilimanto Miraa ite kwenda rocket science my friend ite kwenda rocket science ni marketing you know bibi atombi tumetutu thina batu tia tutitie Miraa wetu yawa tutitie otori maira tutitie otuira chinya tumbe itekiyo yo imanto secondary yo imanto very secondary batu tukia kwithirwa mbechirika invest kuria markets wambira market e Tanzania mbeki na Miraa kwa ki probox ruonge anangirisi yakwa na ngoka nyumba ya mabati ya matuni nango kwa the matter the other day these people don't go this report is irrelevant wako Miraa ni kwenda na machine shurura nene tubuje factory tuambire kubuje juice ya Miraa. Okay? Ukanya juice ya Miraa. Is that something you want to relevant research? I wrote to kwenda budhu mbigiji si kwa supermarket antu bora baita una. You want to go that report is irrelevant. Okay. Utibo to take the imba Miraa, utibo to the to Embu. Thank you. Just wastage of money of taxpayers money na tikuonena maana yote. Asante. Ndira that chetu ikuthira so nyambo kwa muthia na ndaika imwe maybe. Mbere buru nkiuro muno kia kwithirito kari na mutongeria urongi tukuroma no kuro kari tete no nto yamo ya tukwarire no konia kwata utongeria bwawe era tukuga mbesi ya shangirwe unaibwa karikire task force ne dhurure aitu exactly na task force ya dhuraya ati antu bamwenja number 2 kankenda kwira antu Igembe Central atri batwe tutokira no kiri siasa hii katu burete tuirete tekibabwe na bora tuthithitie nikenda butwa kanya kakuthithia zaidi twatamburukio ambi but now chindire kire nominations how do you expect to muchinda kire that may be it nominations ya Jubilee is a long story wenda ntuko moto yenenwe atwire ndina statistics ya ugura jaringiro fortunately narere ko yakithikare ndi twara ni no atena right of reply ake ngemuria how was it possible that indashinda wondi that now kwa you want only 2 no chinda kura how is it that kire voter turnout kuringa ntuko we kura wondi that yenda sinde yari only that 2% na wondi na wasindire yari 70% over and above the national expected voter turnout so kuna a lot of stories na Nithi ontukura nachochoneka na irere iri banchi nemwe ya rugetu nyingi so issue ne ndeme yani kwa now no tire but no ntu atina right to reply tibo itai kunda fonda urangera tubetu ni atiri siasa tikire ireo na butwendo turachero Igembe Central yoro itu ikore kwa misani ni tuoliwe antu bamwe na kura yao asante na lastly buru ituringe siasa cha PC asante tukarumana akanena nonto kwena life after politics of course thank you wewe mwisho bongo ndakuwa ankwenda kwera antu Igembe asante nonto wa support bampete mwankathai wayeli ndibere manifesto yakwa ite reality mwankara ya mambigira kura mbete bungene kuna nko baromba kwa unyenyekevu bamba mini nda bambigire kura cio tariki 8 cio na wendo na bandombere murungu mbitho ndi na afya njia mwanga tariki 8 na kinyanyu meau kwa mwisho mbue nkoba shokeje nkatho na nchogerie nyamu mpinzani wako mwe witawanja kubwa yoi step down na uwa na support kenda to yetiki no to EMB ni kiba 220 thank you asante kwa asante sana na kunyawero kuwashokeje nkatho nyawabwe onto botwalika tuya kwenye manifestation yetu ndu Igembe Central mutegera WeruTV ni bwega sana tubakwithira gwatanite na atu ya ntoba Igembe Central thank you so much no ntoba SMS yenu ntu nikuona ni singe ya sana na Jumamosi ije kire Nkindano ya Ubunge tukethira trainer abunge kuma kana aruri bagete kyo bunge kuma Igembe North unbeto Martin Wechonge ithira wino tuko bwina itharimo